What's up guys and welcome to Ćao svima, ja sam Jusuf i danas ovo je kanal za skečeve. Neću imati kanal za, pa ne znam kako da kažem, eto, za gameplayeve. I eto, to je to. Ovom prilikom želim pozdraviti Iljaza Momatovića, mog rođaka, i eto, najava zbog pitanja i odgovora, pa eto, vidjet ćemo uvodni klip za pitanja i odgovora. I isto imat ću Jusuf Project. Da bi se priključili u Jusuf Project, trebali bi staviti hashtag Jusuf Project i eto, to je to. Ćao!